Kabagambe iriya tweet udufashije uyikureho noneho tubone uko tubwiza ukuri ibi birura byatangiye kudushwanyaguriza umwana w'intama. Murakoze ndibuze gukomeza mu cyiciro cya kabiri nashaka kwivuga Kabagamba hari kandi ndagushimiye Godfather. Okay. Sinshaka kugira ngo abantu baze gutinda mu magambo. Ignatius, Yes. babarira uze kujya uko tugiye kwinjira mu cyiciro cya kabiri ntuze gutinda. Ndagusaba uze gukubita ubangura ntuze gutinda Umva, gukoze. ndakubita amabura kandi ndakubita ahababaza. Urumva? Noneho namaze umwanya munini byananiye kugaruka ariko ndagarutse. Noneho kangaruke mvuga ibintu natekerejeho. Munyumve neza. Hari ibintu bita gusasira, kwisegura, ibyo byose nabigiyeho. Ariko amagambo ngiye kuvuga muyumve. Wowe wabuze abasenya. Godfather. Wabigarutseho kenshi. Abasenya ni abashenzi. Munyumve. Abasenya ni abashenzi. Abasenya ni abapumbafu. Now, kugira ngo rero gusasira burya gusasira nyine ni byiza ariko no kuterura nabyo ni bibi. None reka nerure kugira ngo hatazagira n'umuntu wongera kunyibeshyaho kuri social media. Abo nakomeje mbona bose bambwira ubusa. Uze kwitonda urebe mu byo nanditse comment nakoze posts zitandukanye uyu munsi nk'ebyiri cyangwa 3 ejo ebyiri cyangwa 3. Nta muntu n'umwe nsubiza. Umuntu nasubije ni umwe cyangwa babiri. Felix Mugenzi, Gobi, Uncle Gobi, n'abandi nzi bavugira muri context y'u Rwanda. Abandi bose bavuga I ignore them because I don't have to engage them. Because they are saying nonsense. Now, reka mbabwire none mberure mutazongera no kunyibeshyaho. I owe nobody any apology. The only person, the only cause I owe apology ni umuntu wubatse iki gihugu. Ni cause yubatse iki gihugu. Ni ishyaka ryubatse iki gihugu. Ni Perezida Kagame, ni RPF, n'abandi bagendana nawe neza. Abasigaye mwese, you are nothing. Wiki none ukora iki hano? Abasigaye bose batagendana namo neza, nothing. We nturimo ndakuzi. None niyo mpamvu wakoze iyi space. We ntago urimo. So ndagira ngo rero mbabwire ngo ikibazo gihari ni ukujenjeka. Let me give you a simple example. Muri meeting iherutse mwese mwakurikiye Perezida Kagame chairman wa RPF ati abaturage yiba mwafataga inkoni mugakubita abantu babaha service mbi. Kuki ari nta muntu waje ngo avuge ngo Perezida Kagame wakosheje, wavuze ibitavugwa. Impamvu batabivuze nuko bazi neza ko ibyo avuga ari byo, ababajwe n'ibyakabaye bikorwa bidakorwa. Perezida w'igihugu aho ajya kuvugira ngo abaturage nibo bafata inkoni bakubite, binyuranyije n'amategeko. Ariko yarabivuze nk'umukuru w'igihugu kubera yarazi ibyo avuga. He is sober 24 hours. Kuki yavuze ngo abaturage nibo bafata inkoni ngo bakubite? Frustrated. I am as frustrated as he is. If you are not frustrated as he is, go to hell. N'ibintu bya go to hell iryo jambo ntabwo ari gihe urikoresheje. Nawe ariko you can go to hell. Uri umupumbafu, uri umushenzi niba utabyumva nkawe. Ngewe ndi kumwe nawe. It's as simple as that. So don't come around joking,
playing games. I will umva none se niba bivuga kuriya twebwe tukaza hano tukabebeza eh? And then tumumariye iki se? Niba afite icyo atumariye akavuga ibintu mu mazina yabyo twasohoka tukabyoroshya kandi we bivuze akomeje. What the hell are we doing? What the hell are we doing? Also Kim, let me address you. You are my best friend. Abantu bavuze nka RBA. What's wrong with RBA? Ntabwo ari igihugu. Ibintu rero tuzajya tujya aho ngaho tukavuga tukagira gutya umva ngiye ntabwo ari byo ndimo. Nzakomeza muri uyu mujyo, nzakomeza nkoresha aya magambo. Igihe muzumva nakoresheje ijambo rikakaye kurusha iryo perezida wa repubulika akoresha, come and attack me. Ariko igihe ndimo gukoresha language ye, you have no right to come and say what? Delete. I delete what? Wowe umbwira to delete. Untegeka ndamuzi, unyobora ndamuzi, n'uyoboye iki gihugu. Messages ze simvugana nawe never, ariko aho unyura ndahazi. Igihe cyose rero wowe uza ufite ibyawe bari umva sinzi niba uyu muhungu uranga nigeze kumubona hano Kwizera crap ngo I expected to you to delete. You expect me to delete? Who are you? Wowe to expect me to delete? I can't delete. I have a conscience. Kandi ibyo mvuga mfite uwo mbivugira. Igihe cyose I sense that he is not happy with what I'm saying, I will not say it. I will delete. Naho abandi mwese umva u Rwanda ikirugejeje aha ngaha umva ntago ari bene izi mvugo, bene ukukubeshya. So ntimunyibeshyeho, ibyo nkora ndabizi, ibyo mvuga ndabizi. Munanirwe. Why can't you amplify the message of the president? Yavugiye muri Congress. Why can't you amplify it? tugaruke kuri Why can't you interpret it? so reka tugaruke kuri point rero y'ikintu no kupangurutse. Ndimo mbabarira gato. Ese ko warakaye none ngenda biyamya abantu. Nabonye hanga witwa Simba Buranga. Yiyemereye uranyumva Simba Buranga ko gushyira umwana hariya mu mashusho yanyu ari ukumwandagaza. So mwemere ko mwandagaye, tujye tubivuga gutyo, murandagaye. And then you come here saying what? No sense. Bagarukeho No sense. ndagasha bagarukeho. Okay, uramwana twe tumukiza uruhande twagaruke kuri abangaba. abangaba. Nta kibazo afite. Abafite ikibazo reka mbakubwire. Yego. Nabangaba Simba Buranga, Himbara, Nahimana, Nadia Mugunga, uriya mukobwa wundi sijui niba Shira whatever. Abo nibo bafite ikibazo. Noneho abandi bafite ikibazo babashenzi nababumvira. So many of them, hundreds, babatega amatwi. I mean, if you are not amplifying the message of the president, you are stupid. Ntacyo umaze, uri ikigarasha. So we can't ntabwo dushobora gukomeza kujya muri ibi ngibi. Umva wowe Godfather ni nayo mpamvu mwemere. Umva, you call a spade, ukabashyira mu myanya yabo. Niba rero wowe udashoboye kubashyira mu myanya yabo, don't come here telling me nothing. Delete what? Who are you to tell me to delete? I know the people. I have deleted the message or 2 or 3. Ariko baba babimbwiye nabo nzi aho bakomoka, where they are coming from. They are strategically connected
to the people bashyize iki gihugu aho kigeze. Not anyone comes here and tells me to delete. You're nothing. Okay, uconcluding rero Na ndumva ibyo njye mvuze nashoje. wasoje ariko se nturakare kuko nkeneye kuza gutanga message twinjiye muri ubwo part 2. burakari nabwo burakenewe Wait a Godfather. moment. Kurakara Ubwo ni ibyaha. Oya se. Perezida Kagame yagiye kuvuga ngo nimukubite abaturage, nimukubite abantu, ntabwo yari yishimye se. Hari umukuru w'igihugu uhamagarira abaturage gukubita azi ko bitari bukorwe, yararangije aravuga ati nuko ndimo kubisaba abatinya. The other Okay. time muri press conference asubiza Oswakim avuga ati ariko mwebwe mufite ikihe kibazo? Abakorone barabishe mu mutwe namwe murapfa. Aravuga ati zinsengero, you know what, atahubwo n'izindi nibazifunge, yiba yarige nazifunga. Aravuga yiba yarige nazifunga, kandi n'umukuru w'igihugu urimo kubivuga niwe wemeza amategeko, avuze ati nizifungwe zafungwa. Ariko aravuze yiba yarige, kuvuga yiba yarige ni ukuvuga ngo ntabwo arige, ni amategeko. Ariko abarimo kubwira message and people don't pick it. Turimo gusabira insengero ngo nizifungurwe, and the head of state is saying, by the way, yaba yarigewe nazi closing ahubwo nyinshi. wabonye amabonekerwa y'Musanze se? What message is, yes, by the way, reka nkubwire Oswakim, message y'umusaza mfite inshingano yo kuyimusesengurira, kuko iyo yayivuze ntabwo avuga kenshi. Okay, uconcluding kuko dufite abantu benshi. Kuyisubiramo tukainterpreting. I want someone to tell me here that ibyo uvuga bihabanye n'ibyo Perezida Kagame avuga. That person I will listen. If someone doesn't, umuntu abaye ataje wambwira ibyo ati ibyo Kabagambe wowe wigize whatever, ibyo uvuga bihabanye n'ibyo umusaza Perezida Kagame avuga. Hari abanyita umusaza, and Perezida Kagame is 10 years older than me. Ndi umusaza. Umva aba bantu tugomba kubabwira, ntibakaze bane ngo bavuge shit, bavuga ubusa, ngo be expecting ko we are going to align. I don't align with anyone. I align with the head of state. I align with the government he leads. I align with RPF, ariyo moteri y'iki gihugu. Murakoze.